warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Silina teman-teman nabiku yang ada. Loni naibangulo at mapacita sukuro kiwi pamasena ko ito paha akamasena ko ang halataan. Nasabak ang katamu nga pada namereng umur malampe antang niya disi-disina nang kamupi hadere di onro ama barakait na niya mapacing. Tandriya lupa ito pahamakir salawa andrang niya mapasalama. Lauri alimalabina nabita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia pura diutus untuk padu paisana para nabi. Sinina teman-teman nabiku yang hadir. Lilalanna ia waktu mak baraka ewe. Upumina say palatura kisiti ada-ada si paringaran. Ia naritu madising na sabak puasa. Sinina teman-teman nabiku yang hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Betulnya, puasa majapu madisi terasakan, madisi jasmani, madisi rohani. Sinina teman-teman nabiku yang hadir. Kebiasaan na ini rupa tawe. Iya panirasaka penting na yasange papenyamang nareko takuran. Ya regalanya sisa yang boleh dialeta. Pak, Bu. Iya patarasaka perlu na isiye nareko mapa diisi. Ya regamelo ni mana syanggore na mapa diisi. Lanya selerena tak. Iya patarasaka perlu na do cilie nareko matar. Ya regaleni na pautawe leni yang kanino. Iya patamacin na rasa kaninya man na matai